Bisubut District Kwakta Pangalang Kaibaning Laikai da kuki militants na ngasi uangan badamay teki yung dasang na mapamasayaw na miwi ohum tamchi na hatam na Kwakta da kuki militants ng State Force of the Kulnga ko may volunteers nga kanamong dag nongway kakari police commando mayaw na miwi tarip sole Manipuri ng KKAY bigawa from Leyte, Center Langan at Tokay Balangak, tam na pagkongtang ang talagoy Haina. Inin Home Minister Amin Suhan at Hazard Pirakle Haina MLA Nur Hassan na Pogorli. India ki Puwari na Manipur da Anglo-Kuki War Tokib Leyte Haina Ministry of Home Affairs na Social Environmentalist, Miss Priya Kanguzan at Thakba RTI yung ipaw kumoy na Pirakle. Assembly get to session Kawin of a coordinating committee of 37 assembly constituencies na Kokiba General Strike na mahusagin po sila sauna sa iting pikre. Amasong State Cabinet na tara nito sa Manipur State Assembly marisuba session lalib atas kunmatoy na Kawin of a Governor Anusuya Wikeda Haizunri.